Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra ke berapa ini? Kelima halaman 8. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Gus. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Abadan. abadan, nggak ada panjang. Abadan, Abadan. abadan. Iya. Apa ini, Pak? Nah, abadan. Abada dihentikan gitu. Abadan. Abada. Iya, kemudian. Aduh, salah. Sudah nama Kak mengaji jadi lor ini, Pak. Jadi salah, jadi grogi ya. Iya. Abadan. Abada. Ya, yaumal kita. Yaumal qiyamati wazna. Ayo. Yaumal qiyamati wazna. Iya. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Bagus, pintar terus. Itu naik. Ini ditaikin. Ba'asarna bihi naq'a. Basarna bihi naq'a. Kemudian Wawasatna. bukan wawasat. Fawasatna bihi jam'a. Wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian Wa khalaqnakum azwaja. wa khalaqnakum azwaja. Jangan jah. Azwaja, jangan azwajah. Azwaja, jangan azwajah. Azwaja. Diulang lagi. Wa khalaqna. Wa khalaq. Qalqalah tuh. Wa khalaq. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian lama gak mengaji jadi aduh. Iya, jadi grogi, nggak apa-apa. Tadi yuk bil a. Bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina. Bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Bagus, bil akhsarina a'mala. Kemudian yuk sinuna sun'a.
yuhsinuna sun'a. Iya, bagus. Kemudian Kamu Mm-mm. min Panjang, ada ayatina tasdid. Kanu min ayatina ajaba. kanu min Min ayati panjang. min Kanu min ayatina ajaba. Ajaba. Mm-mm. kanu min ayatina aja baduh otakku buntu iki piye. Belum. Tenang aja ya. Iya. Kemudian Wajib, wajib, wajib. wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Kemudian fasaufa. Fasaufa yad'u subura. Fasaufa yad'u thubura. Kemudian Waya wa yasla. wayasla nasaira. Gana wa yasla sa'iro, enggak ada naknya. Wa yasla sa'ira. Wayasla sairo. Ya Wa Allah. yasla sa'ira. Kemudian Pak lama gak lama nggak ngaji ya, lupa lagi. Ntar nggak apa-apa. Yang ini. Mari kita enak. Ntar pinter lagi. Sebentar lagi juga ya. Api begitu ya Pak. Aniyatin aniyah. Aniyatin aniyah. Aniyatin aniyah. Aniyatin aniyah. Kemudian Tasla naron hamiyah. Sod. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Kemudian Tasla naron hamiyah. Sod. Jadi enggak Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ya, kemudian tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ya, kemudian Min ainin aniyah. tusqa min ainin aniyah. Iya. Kemudian naik boleh nih, bisa iya. Nih. Lisaiha ya. Lisa iha. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah.
Lisaiha radiyah. Pendek. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah. Lisaiha Lisa'ain. Lisa'ain. Lisaiha toh. Iha Lisa'iha. Yiha. Lisa'iha radiyah. Lisaiha radiyah. Kemudian La tasma'u fiha lagiyah. la tasma'u fiha lagiyah. Iya, bagus. Kemudian Malam tuhit bihi khubra. malam tuhit bihi khubra. Iya, bagus. Kemudian bihadal bihadal hadisi asafa. iya, bihadal hadisi asafa. Kemudian Man nahnu min manahnu bimus. Katasin dulu nih. Manahnu bimustaikinin. Manahnu bimustaikinin. Iya, bagus. Kemudian khairul hakimin. hanya panjang. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Kemudian Pas saya Pak Ari lupa. Nggak apa-apa, ntar juga pintar lagi. Terus. Hal apa gitu. Hal laka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa. Kemudian. Diulang Pak. Boleh. Hal ataka hadisul Musa. Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa. Kemudian. Sudah Pak? Sudah. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Kemudian. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah.
Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian bagus, pintar. Ayo terus. Laisa liwak atiha kadhiba. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Diulang lagi. Aduh, tidak ada yang nempel, Pak. Nah, belum. Habis kemarin sibuk jualan terus kali ya. Nah, jadi nggak nempel-nempel, nggak ngulang-ngulang. Harus diulang-ulang rekamannya. Jalan-jalan, Bapak. Oh, pantas jalan-jalan ya. Nggak apa-apa. Ya. Naik tuh, Pak. Naik. Nih, wal komari. Wal komari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Bagus tuh, pintar. Kemudian Wal ardi wa ma toha. wal ardi wa ma tohaha. Tuh pandai. Siapa bilang nggak nempel, pintar. Yuk terus ini. Itu Bu Tuti nanyain dari kemarin katanya nggak bisa dihubungi. Sudah baru telepon tadi, Pak. Dia SMS, Bapak. Iya, bukan SMS tadi dia masuk ke sini. Iya, Nanya jam Ibu 9. ini nggak bisa dihubungi katanya tante Serinya. Saya lagi sibuk, mungkin tante Serinya lagi dibawa sama pelaut ya, yang waktu itu. Saya sudah putuskan, Bapak. 1 bulan mau nikah saya tidak mau. Iya. Umurnya Iya. 25 sama dengan anak saya. Saya tidak mau. Kemudahan Aduh, ya. Terus? nggak usah, Pak. Ya, Ini saja. Biar pinter ngajinya yuk. Iya, saya fokus ngaji saja. Siapa tahu kita dapat Bener. Bener. Ya, terus. Wal qamar. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Bagus, pinter. Terus. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Kemudian. Ingat raba-raba ini, Bapak. Ya Allah, ya Rabb. Iya. Terlama-lama lebih pinter lagi. Kemudian. Apa ini, Pak? Saya tidak tahu ini. Iya. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa bukan wa tapi fa. Fa'aktsaru fihal fasad. Iya. Fa'aktsaru fihal fasad. Kemudian. Sudah, Om. 2. Ayo, Bapak ya. Yoga. 34. Begini, Bapak. Ya. 34, Bapak. Terima kasih banyak ya. Itu bungkusannya itu. Iya, sambil jualan. Nggak apa-apa. Iya, terus. Saya Bapak ini. Yang ini. Yudha'afu lahumul adab. Yudha. 'Afu. 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 'A
yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul adab. Bagus. Kemudian. Watab ya. Watakuna Watab haku. Watakuna walatabkum. Watab hakuna wala tabekun. Kemudian. Ya, Bapak. Apa itu? Oh, yang beli ya. Ini Ibu Iya. sambil jualan di Papua di sana. Terus apa ini? Zalika. Zalikal fauzul fauzul azim, begitu, Pak? Iya, benar-benar. Zalikal fauzul azim. Zalikal fauzul azim. Kemudian. Terus. Ya, Pak, ya. Terus apa ini? Apa itu? Makisina fihi abad. Nafihi abad gitu. Benar. Makisina fihi abada. Iya, bagus. Kemudian. Hal yani masalah gitu, Pak? Benar. Hal yastawiyani masala. Iya, benar. Kemarin lagunya tidak begini toh, Pak. Gimana lagunya? Ya, sampai gimana kemarin lagunya? tuh. Yang gimana lagunya? Iya nih masalah. Itu bisa. Hal yastawiyani masalah. Sama lagunya begitu juga. Kemudian. Tapi ya, tidak nempel Pak di otakku, ya Allah. Belum, kan baru ngaji lagi. Iya, besok-besok kan nempel lagi. Pakai lem besok ngajinya. Iya, insya Allah. Biar nempel. Kemudian. Bapak naik. Nih, naikin. Wahwa. Wahwa bil ufukil. Wahuwa fil ufukil a'la. Bukan pil ya, tapi bil. Wahuwa bil ufukil a'la. Wahuwa bil ufukil a'la. Wahuwa bil ufukil a'la. Kemudian. Fahasara fanada. Pinter terus. Fanada enak Pak. Enak lah. Enak tenan. Ya terus. Alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum
Tikum nadhir. Kemudian. Wa huwa hakimun khabir. Wahuwal Oh, hakimul khabir. Ya. wa huwal hakimul khabir. Bagus terus. Far bukan war tapi fa. Fartakibhum wastabir. Fartakibhum wastabir. Bagus. Kemudian. Kahasimil muhtazir. Kahashimil muhtazir. Bagus. Ntar katasin dulu. Bagus ini lagunya dari Papua. Hebat. Terus. Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Wanama. Wanama rikumas fufa. Pendek. Wanama rikumas fufah. Pendek. Wanama rikumas fufah. Bagus. Terus watawa. Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Kemudian. Diulang. Enggak usah, udah pinter. La a'budu ulaika yang kat bawah aja nih. Dibaca panjang 5 harokat, huruf waw dianggap tidak ada. Ya yang ini la a'budu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian. Naik gak dianggap. Nggak dianggap. Terus ulaika. U-nya jangan ulaika, jangan dibaca pendek. Ulaika. Ulaika, jangan ulaika. Ulaika, bukan ya itu ya. Ulaika. Oh, berarti ini anu Iya, ini nggak dianggap. Minjem rumah itu hamzah. Ulaika. Ulaika humul ngono, Pak. Humul. Ulaika humul muflihun begitu. Muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian. Terus. Alal aksar apa sih, Pak? Alal. Kok alal? Kalau alal ala asarim, jangan alal kan nggak dalamnya. Ala asarihim. hanya panjang ada berdiri. Ala asarihim. Ayo. Ala asarihim. Asa panjang. Ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Yuhra'un. Ini kan ada hak toh, Pak. Yuhra'un gitu. Yuhra'un benar. Ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Iya. Ala asarihim
yuhra'un. Ayo terus. Wassalamu alaikum. Aduh, mursalin begitu Kak. Pak, aku kaki iso Pak, utakku buntu Pak. Untuk Wassalamu ala wassalamun Wassalamun alal mursalin gitu. Wassalamun alal mursalin. Iya bagus. Kemudian ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Kemudian Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Pintar tuh kan, pandai, udah lumayan. Ayo Pak, kayak rabang-rabang ini. Iya, ntar enggak lagi. Kayak orang udah lama libur masak, nggak masak-masak, bingung lagi gitu kan. Kaku sebentar, ntar lama-lama enggak lagi. Terus. Alam naj'alil arda, masuk. Naj'ali arda Alam mihada. naj'alil arda mihada. Alam naj'ali arda mihada. Alam naj'alil. Masuk. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Iya. Kemudian. Betul. Bihada. Bihadal hadisi asafa. Bihadal hadisi asafa. Kemudian. Min alia. Apa ini Pak? Min aulia. Iya. Baris dijengkang. Min aulia. Aulia. Iya. Min aulia, berhenti aja di situ. Min aulia. Gitu. Terus. Ulaika. Ulaika humul. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratum fajarah. Kafaratul fajarah. Kafaratul fajarah. Fajarah pendek ya. Fajarah. Fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Gitu. Gitu, iya. Kemudian. La ilaha ulaika la ilaha. Bukan. Bukan. La ilaha ulai.
Wala ilaha ula. La Goyang. ilaha ula'i wala ula'i. Begitu, Pak. Ini kotongan Gimana, itu. Pak? Nah, dompet mesti orang. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ulang. Tidak. Tidak apa, Pak? Diulang boleh. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ah, pandai. Alhamdulillah. Yuk terus halaman 12. Pinter segini mah. Udah lama nggak ngaji, pinter. Terus inna. Inna itu In, seperti dua nunnya ya. Satu mati, satu ya. hidup. Inna. Inna. In. Yang bawah? Ana. Bukan. Anak. Pendek. Anak. Ana. Anak. Begitu. Anak. Iya, anak. Kemudian anak. Iya. Kemudian ama. Gitu. Beda lagi tuh. Amma. Jangan amah, amma. Gitu. Amma. Iya, Pak mingkem to mulutnya. Amma. Terus? Terus. Innahu gitu, Pak. Innahu. Iya, terus. Pendek-pendek toh ini. Pendek. Innaha. Terus bagus. Kemudian ummuhu. Ummuha. Bagus. Terus innahum. Ya Allah, Pak. Ngabang-ngabang ini terapung di air. Ya enggak apa-apalah. Terapung di air yang penting kan lagi berlayar. Jadi pada diam sendiri. Ntar lama-lama juga pinter ya. Ini Innahum. Kok loh, Pak? Sini kalau Arif ini loh. Innahum. Pak. Bukan amaha gitu. Yang bawah ini, Pak. Ini. Ini umuha. Belum ya? Umuha. Ya. Umuha. Satunya umuhu, satu umuha. Ya, betul, umuha. Umuha. Iya, kemudian yang bawahnya. Terus? Naik, Pak, gak tahu. Ini yang ini nih. Innahum kanu mujrimin. Inna wa inna ilaihi loh, Pak. Wa inna ilaihi rojiun gitu, Pak. Iya. Wa inna ilaihi rojiun. Terus. Ada tulisannya ya, Pak, ya innalillahi wa inna rojiun, orang mati itu. Iya. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, ini tulisannya. Terus. Ada ya, Pak, tulisannya berarti kenyataan yo. Iyalah, orang ngambil dari Quran.
Sesungguhnya apa Iya. yang terjadi, apa yang ada di dunia ini akan kembali kepadanya, kepada Allah. Inna lillahi, semua kita dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Nggak ada yang kekal abadi di dunia ini. Ya, terus. Quran ayo. Wa inna ilaihi rajiun gitu, Pak. Betul. Terus. Terus yo naik toh, Pak, Kak Ketok. Iya, ini summa nih. Emang naik Mana lagi. Nih summa adbaro. Ini ada nggak? di sini tidak. Ngantuk Terus sih Ibu nih. coba Summa Pak ini adbaro. nah, fa inna apa ini Yang ini dulu, summa dulu yang sebelahnya. Summa adbaro yas'a, sebelahnya handphonenya digeserin. Summa adbaro yas'a. Iya. Digeser dulu. Jadi saya tidak Summa tahu. adbaro yas'a, itu udah lama nggak ngaji, lupa jadinya ya. Enggak apa-apa. Iya, geser ini khaza ini kok toh Pak khoda. Hadaiko. Hadaiko wa a'naba. Pandai, bagus. Hadaiko wa a'naba. Kemudian. Summa amatahu fala. Paak, bukan pala, paak baroh. Paak baroh. Akbar, oh jadi ini lain. Iya. Akbaroh gitu. Summa amatahu fa'akbaroh. Summa amatahu fa'akbaroh. Iya, kemudian. Amatahu wa akbaroh. Fa'akbaroh. Akbaroh gitu. Fa'akbaroh. Summa tahu wa akbaroh. Fa'akbaroh. Baroh. Ya Allah, Pak. Nun mati atau tanwin. Pinter lah, yuk. Handphonenya digeser ya. Iya Pak, saya geser Pak. Ini apa tadi? Ini. Ini namanya bisa min Khairun nisa. Khairul nisa. Ya, khairun nisa. Terus ini sirina. Iya Kak Pak, Mimma. Pak, Ini yang kenapa? atas. Ini sebelahnya. Ibu geser handphonenya. Kenapa kok kok lain-lain kata? Masa sih? Masa sih? Nih yang ini nih. Wa malahu. Ada enggak? Nah, ini begini saja Bapak. Saya geser-geser bingung saya. Wa malahum minasirin. Nanya panjang. Wa malahum minasirin. Lah ya itu Pak nyambung. Wa malahum minasirin gitu loh Pak. Gitu. Kemudian Pak. Pendek. Huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian. Terus. Ini panjang kok. Ini mana? Ala siratim mustaqim. Ala siratim
siratim mustaqim. Bagus, Lah, terus. itu enak Pak, gak mikir Pak. Gak mikir ya. Lagi Bapak. Ala siratim mustaqim. Kemudian. Summa. Summa, ini pendek ya Pak ya. Summa, betul. Summa idza marna. Bukan summa ida. Summa damarna. Summa damarna. Oh, damar. Bukan ida. Damar. Summa damarnal akharin. Ya Allah, damar itu oblek Pak. Iya, ya Allah, iya, ya iya. Rob. Belum ada listrik kan ada damar Pak. Oh, damar. Iya, iya, iya. Oblek. Oblek. Summa damarna. Summa damarnal akharin. Summa damarna al-khari. Bukan. Summa damarnal akharin. Summa damarnal akhari. Gitu toh, Iya, Pak. bagus. Kemudian. Qalilamma tashkurun. Iya Pak, ngabang itu. Bagus. Jadi Terus. Terapung Pak otake. Qala innakum makisun. Iya, bagus. Qala innakum makisun. Kemudian liyuqda ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Kemudian ini kalau ada begini nih dibaca toh Pak ini ya. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Iya, bagus. Inna kaidi matin. Kemudian ini walan. Wala nukhjiruhum haroba gitu kan. Wala nu'jizahu haroba. Wala nu'jizahu haroba. Iya, walan nu'jizahu haroba. Walan nu'jizahu haroba. Bagus, terus. Fakuluhu hani amari'a. Fakuluhu hani amaria gitu Pak. Maria bukan Maria, Maria. Ada a ini. Maria. Jadi iya. Maria. Iya betul. Fakuluhu hani amari'a. Diulang tidak? Terus boleh diulang, boleh terus. Fakuluhu hani amari'a.
Iya, kemudian Amilatun nazir. amilatun hanya panjang. Amilatun. Amilatun nazibatun gitu, Pak. Amilatun nasibah. Oh, nasibah. Ya, jangan di nasibatunnya dihentikan. Nasibah. Amilatun nasibah. Iya. Gitu. Amilatun nasibah. Kemudian. Nasibah. Khusubum musannadah. Khusubum musammadah. Iya, kemudian khusubum musannadah. Iya. Nanti dihafalin lagi ya Bu ya. Nih baru sampai halaman 13 tuh udah banyak. Udah lumayan. Ya. Nanti diulang-ulang lagi. Nanti masuk lagi. Sore nanti masuk boleh juga. Lagi rame toh di pasar, lagi jualan? Udah selesai? Alhamdulillah Pak. Udah habis. Tinggal sedikit sambil nunggu ya. Nih ada Bu, nanti ada Bu Warsiningsih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.